Wel, dwi'n teimlo mod i'n gweithio yn Stondin Cywain erbyn hyn. Dwi wedi bod yma gymaint yr wythnos hon, ond erbyn hyn dwi tu nôl I Stondin Don Levi yng nghwmni Jordan fan hyn o Bort Talbot. Siwmai, Jordan? Siwmai. Siwmai. Now, I wasn't expecting to see tequila here for some reason. I know, it's literally we're the first and currently only Welsh-owned tequila company. Are you? Yeah. So tell me your story. So I had the idea about 2 years ago now. Yeah. I was thinking, I've always liked tequila myself. No one's doing any flavoured tequila. Hopefully I'm onto something. And then about 22 months later, the tequila finally arrived. So how did you go about it then? So it's tequila is a bit like Scotch and champagne. It has to be like it's area locked, so it has to be made in Mexico. So my first step was chasing up some distilleries in Mexico who could make it for me. So you travel there, I presume? There's a lot of Zoom calls it was, luckily, thankfully, the internet. And then they all sent a few samples out. Yeah. I chose this one, which is made in Jalisco. And I wanted one which was, I say, like the Penderyn of tequila, where it's more of a sipping, long drink type of tequila where you can actually enjoy, rather than the cheaper mixed tequilas you get in some clubs. Yeah. So what kind of reaction have you had today so far? Luckily, a lot of people have been surprised how smooth it is. Because everyone's used to the mixed tequilas, which are half sugar, whereas this one is 100% agave, which is this plant behind us here. Oh, I see. Okay. So so you've got some mixers here, but you don't use those then? I let people decide if they want to try with a mixer. I prefer on the rocks back home, or if I do, I tend to have it with ginger beer. The packaging is very effective. Thank you. Yeah, so how did you manage that then? It was, I found a glass supply in Italy, and luckily the only one I use is that shape of bottle. It's lovely, yeah. And then I wanted the label to be a similar shape to this cathedral in Sevilla, because that's where the name comes from. It's my great-great-grandmother's surname. Really? Yeah. Oh. So a nice Hispanic tie-in. So now, what were you doing before you got into tequila, if you know what I mean? So I did a degree in accountancy and business. Oh, that's good. In Sioe. Yeah. And then I spent a few summers working in Texas, and that's where I got appreciation for good tequila. That's your story. Well, I wish you all the best today. Thank you, appreciate it. It's quite expensive though, isn't it? Good tequila. It's worth every penny, Exactly. That's what you should be saying. Yeah. Okay. Gadael y tequila rwan ta, gas yr hyfen ia, da ni'n troi at Ifan, Carwyn, siwr ydych boys? Hei, chi'n fysi? Oro. Cara di mlaen. Hei, doch eto. Ti di fo Ifan? Cwmni o lle ydych chi, ta gyd i ddeud y stori? Wel, mae Carwyn yn reiddiol o Llanpumsaint, a fi'n byw tua fel 5 munud i ffwrdd. Yeah. So ni'n eitha agos i gilydd. A ffrindiau ydych chi? Wel, Oh. nathon ni cwrdd â'i gilydd. Es I prynu, mae gyda Stondin fruit a veg hefyd. Yeah. So o'n i'n prynu wrtho fyna, a wedyn nath mam gofyn am job. O, so rhoi cymorth o ti heddiw yma, felly, dwi'n gweld, felly mi fynd at y dyn I hun ti'n credu ydi. Ond mae'n brysur yn gwerthu. Ti'n cael diwrnod da? Oro, dim y ffôl, mae'n dod mlaen. Ti'n neud arian da fan hyn? Ai, wel, cadw tredon, dwi. Ers faint o ti'n gwneud hyfeniadau? Ers dechrau mis Chwefror. Argan, ac o lle ddoth y syniad mwyaf sydyn ma te? Wel, wedodd dad wrth 2 blynyddoedd yn ôl, os ti byth moyn ffarmo godro, mae rhaid ti wneud rhywbeth sy'n mynd I fod yn profitable. Yeah. A o fyna, ges I gwbl o syniadau, a hon yw'r un sy'n dod i'r frig gwneud. So ffermio wyt ti felly? Ffermio I ni'n ffarmo beef a porc. Mae gyda fi fusnes fruit a veg fyd yn lleol yn delifro when I fel wedodd Ifan fyna. Rwy'n gwneud rhywna a gweithio ar y ffarm fi ni. Felly oedd angen hyfen iawn dy fywyd I hefyd? Wastad. Wastad angen hyfen iawn fywyd. So lle ti'n cynhyrchu hwn te? Yn Horem, gyda Food Centre Wales, ar y foment. Yn iws o llath o panffeillion nen, sef milltir a hanner o'r site dwi'n eich fe. So cadw food miles lawr i'r lleag allan o fod. Mae hynny'n bwysig dros ben hefyd. Ori. So mae rhywun yn mynd rownd yn neuaddwyd ma, a mae rhywun yn sylwi ma. Na lot o Stondina'n gwerthu hyfen iawn, does? Felly ti'n siŵr o fod yn ymwybodol o'r gystadleuaeth. O no. Ac yn meddwl am sut I wneud rhywbeth gwahanol am hynny? Yn yr achos ni, yr unig beth I fi'n gallu weld yn wahanol yw'r blasau. So na le fi'n canolbwyntio. Gyda'r wybodaeth I fi wedi ddysgu o gwerthu fruit and veg fyd, fi'n gallu cyfieithu hwnna draw I
i'r blasau. Fi'n gwybod beth mae British raspberries yn blasu fel ar y foment, yna le mae'r raspberry a white chocolate yn rhywun chwe. Reit, gan i fynd drwy'r blasau i gyd i weld beth sydd gyda ni. Dim ond saith sydd yn ei heddi, mae 20 gael yn ei yn gyfan gwbl. O, so wir. So, mint stracciatella i hwnna, sef mint gyda strands o chocolate wedi stretcho'n trwedd. Salted caramel fyna, honeycomb yn canol, raspberry and white chocolate, yr traddodiadol sef vanilla, chocolate brownie fan hyn, a wedyn i'r pineapple sorbet i pobl sydd felly ddim yn gallu cael llaeth fan hyn. Ie. A ffefryn gen ti? Blas sydd ddim mas fan hyn yw deri, sef llaeth a crem a siwgr. Mae'n cadw ddyn lan, mae'n mor felus a mae'n mor ysgaf yn fyd. A sut ymateb ydych chi wedi cael heddiw? Dda. Mae pawb wedi bod yn really keen i'w drial e, a mae pawb sydd wedi drial e yn prynu a maen nhw'n dweud o'r gair waw trwy amser, so o le fi'n sefyll, dwi ddim edrych yn ei ffoli fi. Mae'n neis clywed hynny, dydi. A mae'r hael yn gwenu heddiw, felly... Odi, gobeithio cadw ni fynd. Gair i fod Nerys, na, cario di mlaen. O, diolch yn fawr awr, gwrdd bo'n heddig. Diolch yn ddau na chi. Nerys, mae wedi bod yn wythnos brysur iawn ar Stondin Cywain yn dydi. Pa fath o mateb mae'r cwmni yma i gyd wedi gael? Mae'r ymateb wedi bod yn positif iawn unwaith eto, pob blwyddyn yr un peth da ni. Ambell i cleient wedi gwerthu mas, mae'r adbort wedi bod yn gret. Mae'n werth i nhw ddod yn bendant. Be di'r gwersi, pa mor bwysig wedi bod y cwmni yma'n cael y cyfle yn dweud ar ddangos fan hyn? Wel, prawf fasnachu yw holl pwynt y profiad, really. So mae'n chans i nhw wneud showcase o beth maen nhw'n wneud orau, gwerthu, cael adborth wrth cwrsmeriad, a hefyd fod yn y lolfa busnes lan llofft yn yr neuad fwyd sy'n cyfle arbennig hefyd. Oes rhai o'r cwmni yma wedi cael mynd i'r lolfa busnes hefyd? Oes, yn wir, ie. Oes, mae pob un dan i blwyddyn hyn wedi bod lan yn y lolfa busnes. So mae'n cyfle i nhw mynd o flan prynwyr, mynd o flan cyflenwyr, so mae fe'n cyfle arbennig i nhw. Mae'n gam cyntaf sicr ar y... A mae'n braf gweld lot o cleientiaid sydd wedi bod â ni ar y stondin fan hyn ar hyd y blynydde. Mae'n well am hynna wan. Odyn, mae'n well am hynna, ie. Mae'n gymaint o straeon sy'n cychwyn yma hyn, does? Straeon yma o lwyddiant. Os, A'r ferchog, felly, ffair eia, fydd yna gyfle i'r agor o gwmnïa? Os, ie, fyddwn ni nôl. Fyddwn ni nôl yn mis Tachwedd. Edrych ymlaen i'ch gweld chi a ddiflasu bryd hynny hefyd. Diolch am y croeso bob dydd os oes yma hefyd. Diolch i chi. Diolch.